Mizoram State Sports Council hi April ni somni sangkhat zakwa somsari paruka dinchan ania pathian kai shwaina azara kumsom nga mel kan huthei hi ropui kan ti in kan lom tak zetani tin voina Mizoram State Sports Council dinchan tira kan president masaberle kan ex-minister ni bok Dr. H. Thansanga kan zinga alotel thei hi lom kan titak zeta pathianin vo inni thenga shisel na tha ape hi ropui kan ti in kan ngai hlu tak zetani kan programa kan luma in sun da hun toite kan lo nei lokanga Khovela Christian 1.4 billion te shwaitu Pope Francis su hunrei tak andat nu'a nimin jing dar sarile mini somthum panga khan Vatican a chena a aborala kumsom riat pariat ani Pope Francis hi mirtheite mangai takani a retheite o voice of the poor ti a shiat ani Latin American Pope masaberani a kumsom pathum achangin Pope ani a Pope zinga upaber ani athi na hi poi kan ti in kan sun na lantir nan India ram sarkarin ni thum chung sun na hun man atia tuna hian kan sun na lantir nan kan zawain minute khat ngoi rengin iloding ang u ole kan chutheye tuna chuan kan programa kan luto meanga amasaberatan opening address minne sakturin kan minister zom tak pulal hinglowamar minister sports and youth services le president Mizoram State Sports Council ilosomang u kan khualian Mizoram State Sports Council President Masaberle Sarkara Cabinet Minister Hlui Assembly Speaker de Polo nito Dr. H. Thansanga le Voina Sports lamang kathopui local khom zong te in zawain chibai kabuk chewani Mizoram State Sports Council chuan kumsom nga melan hutran don tania sangkhat ko som sarile paruk April ni som hiya dinania Te chuan voin hi kan lom chan ni ani ni som ni kha pathian ni ani rem chan lo na wang ni som ni pan hi rem chang zo ka tin voin atangin kum khat chung kan han lom don ani ya nakuma alom na hun khar na hun hi pathian zara dam te om chuan kan mang do na voina karil ro om ber chu tukina khan toite ka soya mi hring hi kum som nga ni chuan apuitling thokhat to ani chuwang chuan Sports Council puitling tak kan neya Sports Council changtlung tak kan nei India rama Sports Council ang chile atluk pui body hi state in deu thoinan neya kaphak tokin kazir vea keini aya in real bol na nei chale sarkarina aduat le thu nei na nei sang hi a kherlo mange o ka ti dewani sumle pai chu kan state zirina sai nang lowa kan nei za chu inang veklo amero chu State Sports Council a autonomy nei te kan State Sports Council Act Mizoram Sports Council Act kan nei te hetiang ang tak hi state dangin an nei ve chi alowani chuwang chuan voina hetiang din hun kan thlen theina tura malo la masatu te kan ruai tu masa te voina hian kan thereng ani Sports Council changtlung takalo dinga dan thataka ne chu mi nuwa ruai tu ni chu thil nuam takania amero chu ahun masalama Sports Council kal zel dan turan duan laya kongthrang thranga in thrui pona omte Sports Council and Sport Association dana thazok tura an ngaya wanga Association ruai tu ten theito panlo chuana te azavain zu khreve phaklo maila kan thriat thiam phak ri ruai te oma chung te awang chuan kan ruai tu masa te bula an chunga lom thu ka soi ani chuti ruale ro chuan voina hian Sports Council thatak nei
Directorate of Sports and Youth Services thatak nei ni chunga sports lama kan ram thlen chin kan en hian mabak kan la nei ani ti tur kan la nei ani kal zela la tu la ni ti hi achiang em ani Jubilee lom ni a hian a soya hun lo viau mai theya chuti rual chuan a soi po a hun ber ve thei thowa chu wang chuan in sum lem lowin in buat sayang te han soi tai la thain ka ria kum som nga chung kan local towa hei chen hi kan thlen chin ani khovel te na po kan sang lowa India te na po kan na sang tok lowani a medal tali te a statistics te soi khera thulom love tun thlenga mizo te na Olympian kan han ti thei chu Mizoram atang chuan pahni kan neya Bangladesh le Myanmar atangin Mizo zinga Olympian dang te pon ombok amai ro chu Mizoram atang chuan pahni zong kan la nei ani chu wang chuan voina hian Sports Council thatak nei ek thatakina athuam tin sarkarina atuipui em noya Sport Association phoi tu te kan nia sumle paya de chun in dailo na chu awm kum khuwa don khovela house ber point aduang tok man tura nei ngai lo an ti khania kan nei chun te mang tang kaya kan thlen china tanga tunaya ma son tur chuan kan tran le zuala ngai ni he Mizoram sports ngai na tak in fiam na minga in ko khom ol sam na mun na ni state danga chun hetiang hianin kan in ko khom zung thei vak lo ani Mizoram nga chun eng discipline po hian ti pui kan nei ni khuwa chuan mi pui kan ko ho thei deuh vek ani ame ro chu kan te na ber tu chu kan competition tu chu National Games a eng chen ngei thlen to Asian Games a eng ni ve to Commonwealth Games a eng thlen chin Olympic a eng kan thlen chin ti ani chu voina kum somnga kan tlinga kan lom viau lai hian kum somnga lo omle tura hian Olympian pahni bok ani chona za thak don somin kan puntir thengem chu som ni chawala ni don ani chu wang chuan voina hian tum mumal kan ne ngaya kaldan mumal kan ne ngaya chu lam chu kan hoi ngaya ni ani lo chuan aru langin ka soidon kan kaldan ngai renga kan thlen kan kal chuan kan result hi angai reng don kan ti thin pa ngai reng kan ti chuan kan medal zat po ngai reng don kan thlen chin hi angai reng don chu wang chuan kho hoi kho thlir thar kan ne ngai engtin nge thila thazo kang ti kan soya kan la soi zel don ani brainstorming ten ti sap trong chuan kan ti thianga mi thiam kan rona kan soi ho a tha lo chuakang kan ti dan ngai ro chu a tha tok lo ni ti kan result tha lang tu main holo wangu tu ma kan dem na po ni lo kan dem don ani chuan ke mai dem tur ber po kan ni ka ring chu wang chuan kan kaldan pa ngai hi a tha tok lo ani ti chu kan result tha lang ani Mizoram State Sports Council kan kaldan po a chunga po a tha tok lo ani ang heti chau hi kan lani kan tienge voin Jubilee lom ni a hian kan thlen san to lam chu soi ka tum lo a chalen so ka soi ka do chu kain buat sai dan po nia Sport and Youth Services Department po kan thlen to chin a tha thok khata mai ro chu kan medal te kan result te heti chau hi kan lani boka wangin thil thar ngai tu angai Teen Sport Association ka tho pui te national level a engchen nge kan thlen to thil tam tak hi chu kan ban phak lo ani kan sum le pai le kan resource in a phak lo mai ro chu kan phak china engchen nge kan thlen to kum som nga lo om le tu ra hen engti nge kan kalang ti hi kan ngai tu nga manga in ka ria angai ang let ani chuan result po ngai tho sum hi chu atang kaya mai ro chu apoi mo berani lo chuwang chuan voina hian tranila tharang u kum somnga kan lom hian kan lom na hian top lo wila kum somnga lom le tura ma thlir ne u engtin nge kan tiang ti isoi ho te ngu tun Jubilee hian min kai har se ka du le ani empowering Mizoram Sports EMS kan tia chumi mang chuan no pangjok te training na kalpui tumin kan han buat sai mek ania awolai lo wani a hau tak le ani nimina khan sports lamakan officer role ten kan meetinga Khelo India Center of Excellence kan kalpui dan emo Khelo India Center kan kalpui dan te point tun chau hi min thena ni chuan enno na nga yanga kan tia
kan officer da pon en non an phur hle ni malak kan tum do na chu tiang che chuan sports council association a kan kal dan ngai hi a thatok lo dewani mai thei Olympica gold medal pakhat ma la phak lo ram India rama national games medal chu soilo qualify manglo association deu hlir voina he kan kal khomani chuwan chuan soi changlu tuk deu mangeo min ti point thu tha hlir kan in khila sport a Mizoram thei zia te kan mason zia te kan in khila amero chu a reality chu kan medal table alangani chuwan chuan campaign khetangai chumi ko nga chuan association heti zat oma hian a then hi chu hanin duat hlei theilo te po awm dona kanin thlau thla ti na ni lowin duat big deu association chu awm dona ni sarkar kal phunga hianin tlema medal a hnai deu na India rampo tlema kan ma kan chang kan ve khet na tin mizo te poina kan thiam ve deu sports te hi awm dona chung te chu kan han duat big dewanga adang kha kan thlau thata ni don lawa duat big kan nei khanin midang kha chungai na kalang amain kan duat lo sot don ti na ni chuang lo ni chung te chu thik lo ila chu te ma kan lak chuanin national games tu na tang kum nga lo om tura Asian games tu na tanga kum soma lo om le tura India ramen kum sang ni som thum le paruka Olympic hena tuma hian mizo te tunailan survey deu kan duani voin hi tu te mo choi moi na le tu te mo hu niam na hun ani lo chungin hetiang hun thai awang se sport association thuai tu te kal khom na Mizoram amateur taekwondo association thuai tu kan ome mo khoin an ding teule mata lam hi o kan choi moi tum nian lang lo thup ani mo akan timual pho chu ni deu der maya voina hian kan soi du chanan chu national games nu bera khan mata hi om lo se kan mual pho na sa ni kan medal chu khu taum don ani gold medal panin ron la hlawa mizo te po mual pho chhelu tuk lowin pa ngai angin kan langa chu India ramani India chu Olympica amual pho mek box ani chuwan chuan voin hi golden jubilee hi keimani in en na huna ngai taila kan ma dar thalanga in chop angai taila kumsom nga chung har satak chungin kan ho tu ten min local puya tu him in thlen puya ni keni ho hian ma thar la in tuna trang kumsom nga oma hian ma thlir neila tran la tharila ho kan zawai trang tlang uti in voina hian kan be se ro lam thurum deu golden jubilee lom na mani se kan tela to beratan chuan in lom na thu pia lama hey Mizoram Sarkar Sports Department chuanin tunin rini lom turai hianin Aizawl International Half Marathon abuat saidona sports chuai tu zong hi in ziak lu da tlan ve vek turin kan som cheu ni kilometer som ni le pakhat point pakhat kha chu kan thei lawanga a then chun kan theianga atam jok chun kan hu purang ama ro chu kilometer som te oma kilometer nga te oma ni kan ti chan chu sport culture fitness culture hi Mizoram tu kan duwa Mizoram Athletic Association thuai tu ten man thuaya Athletic Federation of India te an bepo pata chun kan in ziak lut towa chumi nen chuan thopui te nein India ram mai ni lo ram po na tanga runner te po kan han cha chuaka Mizoram hi marathon map a hen da ve kan tumani chuan fitness culture kha build don ani chuan akuma island zokin akumle island le zolin ti kan tuma mai ro chu Mizoram kan tlan thin hi chu a thlonin kan tlana to party sat kan donga fruity te chang te kan hlo kha kan culture a bet lu tuka manchoya in zialu chu sakdeu thalani amai ro chu vaina hian kan naute enge mo sat ka tlan duan omang chumle paile khame registration awanga har satna ne no mani chuanin alison theula ta kan he na po a registration na na kha chu kan lo puyang hei top kan lo chu puyang tam theyang ber tla ni la kan duwa chu pakhan na kan ni vek lawang pakhan na ni chu har deu thal mai thei services atang te po atlan chak te po anon tel ve don ni tun thuma hian India ram puma kan soma state krang ka hian nung bera khan pariat nin ka ria chu ta tang chon registration kan nei to wa chuan marathon culture hi alo lian mai khovela athen chu registration man sing te ni sanga te ni
chuan registration kha limit ten siama abak chu thei to lawan ti thlangin an deal bel thina ni chung de chu khovela akal mek hiania fitness culture kha kan bil photangai ke mani tang hian chuan sports a kalzela chu Mizoram a hian a thleng ve theiang tin high altitude ta aizol anga marathon half marathon emopo tlani alo tamwak lo India rama hian chuwan chuan zoi in kan in zuaranga nakina chuanin kalam hoi khan mathlir kan nei theiang ti kan ring angai lira kan kal chuan kan top na chu ngai ani kan kong zo hi kan thak chuan kong thar kan zo chuan kan destination kan top na tur po thar ani ka ring kum somga lom tura khami kong kha kan lo zo to tun hi min thana lom umani amai ro chu kum somga lom le tura tunai sang zo kan thlen theina turin association thangin ho mathari langu te in voina hian kan in soma in Zavine Mizoram State Sports Council Golden Jubilee chibai kabuk non le cheu kalome kan minister kan lome tuna chuan report ngai thak na hun kan lo nei do nanga report peturin Pu Henry Silel Ron Kima Secretary Mizoram State Sports Council ilo somang u voina kan program hi amisom te po claim rem romin a program po toy tek tokin changkang takin iti teang kan tia association somthum pali ob chin kan in soma ten secretariat directorate le council officers and staff te kan soma kalkim ni ila kan hol hi kan khat moi tok tura kan ngai ania amai ro chu association ob te po hi kan lang thalo lein ka ria chu secretary ni nangin in pui program lian kan nei masak voinanga kan han lang thalo lai taka hi chu ma kan chon ve hret po ngain ka ringa chu bultan nan kan soidua kan khwal lian ten kan minister kan president ni bok te council member te association throi tu te secretariat le directorate le council officers and staff te media lampang te in Zavine chibai ka buk chewa ama sain in hmel thriat tirna han nei lokan du chu council Mizoram State Sports Council 8th Mizoram State Sports Council member te khongai takin kan thun huna tangin loading teang alo mome Sports Association bi hi chu nakina ka report ta arem chanda nangin kalam chuak don thowa secretariat atanga kan officers le staff te khongain office lampang hi kan tul deuh thina alo mome directorate officers and staff te alo mome council lampang chu kan in din tir lo mai anga Golden Jubilee Celebration Organizing Committee member te in mel thriat tirna han nei ve photila thain ka ria pusilal rin zuala pusilal za ngowa pulal du ki masai lo pulal ro chuanga kol ni pualal mon oma pusilal ro khuma pu Brian lal nun hlima pu wanal khoi zela khiang te hi churon tel man lova Dr. Lal Mutsuaka Vice President ex officio member puzot han puya sailo joint secretary hi anuam sam lawa aron tel the don lo boka tin organizing committee chairman atan hi MSSC secretary ani a member secretary tan SSPO kan han ruata ani hi EL alak chunjom ta ka wangin state promotion sports promotion officer puich laldin sanga khong en loading vesela hi kan member secretary ani zom ta ani organizing committee hi voi nga kan thu to nge a kan malang na sang le kan rel sang hi report toy kan pe zung don ani Golden Jubilee den chena MSSC nama pola building ani ve ngei theinan hian MSSC MOA le usam ayo tangkopin chief minister hena lekha an thelut to a tin he kan huangin logo in CMC bot sai nia design som panga ve lai lut zinga Rex Zorin puya Bethlehem veng siam chuthan ania lomana tan cheng sing khat hlan ani nge tin kan thu pui kan thi matan hian
he kan huangin chasing the dream ti ani a tuna kan president ina soi zul zui tho khan bo zui na ang thovin voina kan thlen chin a hi kan du thu sa mal ni lova chuwang chuan ral tiang ram thleng turin na sa zokin kan tang sau don ani tina angi in ngai taila chasing the dream hi kan thlang ani a pho tu hi hriat theini se chi bai book lop te poka chak viau ani tin tu kin daru ka khan jubilee torch relay chu bong ko na changa tlan pui tran ani a association somthum pali le official then khatin in hlan chong zelin zingda sari le minute somni vela khan kan president in aizol tennis court atlan lu puya he me cher hi association sang in jubilee puala kumtluana inti siak na ankal pui tur bultan na ani ngal don ani nakina kan president changlai hian president masaberle voina kan khwal lian nibok ne na hian tukina kan me cher kha ahlan chonga nga chumi nuwa chuan hetilai adana tur mun siambi ka hian da anianga kumtluana in elna kan ni na huna pianga chitkwal ani don ani kumtluana jubilee lomna thomari theinan tin association sang tenen in ko khomin thu ro kan rela chumi zulzui chuan an tournament ne zinga poimo ber chu golden jubilee pola bot sai turin tuna hian mala kania calendar posiam ania duan sin ania siam rem ngai then khat te chu lo mai theya discipline le association ka lama piang te khong ain ob ka lang ang ten lo ding pa anga an tournament mingle an ne hun tur atha kan ro man chin kan soi lang don ani Mizoram Table Tennis Association OB local te khong ain lo ding sela Golden Jubilee season opening TT Championship hi me tha nei turin en ro man ani kan lo me Mizoram Fencing Association Golden Jubilee Mizoram State Fencing Championship hi me tha top lama nei turin ro man ani bok Mizoram Tennis Association roi tu te Golden Jubilee Mizoram Open Tournament me thatop lama bot sai turin ruang manna akala Aquatics Association of Mizoram Inter-School and Open Swimming Championship hi me thatop lama nei turin ruang manna omboka Muay Thai Association of Mizoram MSSC Golden Jubilee Muay Thai Championship ti hi me emo juna emo nei tura ruang man ani Mizoram Badminton Association Season opening, MBA season opening tournament hi June thane turin ruang manna omeka kan lo me Mizoram Cycling Association Mizoram Cross Country Race a hi XCO kan timaya June July thane turin ruang man ani Mizoram Rifle Association State Shooting Championship hi June July thane tur ruang man ani kan lo me Mizoram Amateur Taekwondo Association kha anon lang talawa anni hi Mizoram Official Championship ti in July August thane turin tournament bot sai tum ani Mizoram Wushu Association Wushu Mizoram Wushu Championship hi July August thane tur ani Mizoram Sepak Takraw Association Sepak Takraw Championship hi August le September thla borvela nei tur ani Mizoram Football Association Independence Day Sanghi Somni Panga Football Championship August thane tur ani Mizoram Weightlifting Association Mizoram State Weightlifting Championship August thane tur ani Mizoram Powerlifting Association Mizoram Powerlifting Championship August thane tur ani Mizoram Boxing Association State Boxing Championship hits September le October thavel bora nei tur ani boka Mizoram Chess Association Mizoram Chess Championship September le October thane tur ani Bodybuilding and Fitness Association Mr. Mizoram Sanghi Somni Panga October thane tur ani Cricket Association of Mizoram and President's Cup All Mizoram Open hi October tha anei dona Mizoram Arm Wrestling Association Mizoram Open Arm Wrestling Championship October thane tur ani Mizoram Indigenous Games Association Interbranch Uaime Mizo in Fiamna
October le November tha Mizoram Kickboxing Association Mizoram State Kickboxing Championship October le November Mizoram Tug of War Association Mizoram State Tug of War Championship October le November anlo me Mizoram Volleyball Association MVA Season Opening Championship October tha Mizoram Wrestling Association Inter-District Wrestling Championship hi October tha Mizoram Basketball Association MBBA Cup November tha Mizoram Carom Association Mizoram Open Carom Championship hi November le December tha Borvela All Mizoram Karate Association Amka State Karate Championship hi December tha Mizoram Athletics Association Mizoram Open Athletics Meet December tha Mizoram Judo Association Mizoram Judo Championship hi December tha Mizoram Motorsports Association Mimsa Racing Championship hi December tha Archery Association of Mizoram Junior and Senior Recurve and Indians Round State November and December tha Hockey Mizoram MSSC Inter-District Hockey Championship hey hi mol lung thu ground in Peidana Zirin ania ahun hi anna soi chiang theilova tin Mizoram Paragliding Association hi okhi lama khenan oma anni hi fun anla boipui mek ani anni hi member thar beran nia tundin huna hi chuan MSSC atang hian fun pekri anni lo ani Mizoram Snooker and Billiards Association Mizoram Pool Championship hi March sangni somni paruka anei don thung ani tin Golden Jubilee lomna tan hian group discussion le talk show changkang tak le ro tling ni tu siam ni sela audio visual recording thatak nen da reng theitur khopa tha le changkang in buat sai ni se kan tia tin Jubilee t-shirt hi nei turania a design hi office lampangin kan boy puya voina tlang za theitur hian kan cha thleng man ram rama hemi tan hian uma zoma abik takin special mention kan pedua kan ti boy hle a ani zara voina tlang za theitur hian kan nei theidona official tan zani siam turania adu piang ina cheng zani somnga vel boran le theiturin sang hi zanga vel kan siam phot don ani tin hil lo bu souvenir kan ti hi copy zanga vel siam turin kan in rom mana editorial board po kan in din to a ma an la to a ron na sang te tin bozui ngai te pon bozui to a magazine Mizoram Sports chanchin chin chian na bukhata ro thling tak ni turin thatakin a quality po sang takin ti ni se kan tia hemi tan hian kan soina a chuan cheng nuai nga thleng po a insen huam ni se kan ti ani tin memento hi sang ni siam turani a memento designer ro chu kan langai tu don ani tin Jubilee half marathon hi ni kum lamatang khan kan ngai tu tan to a mai ro chu tu na hian all Aizol International half marathon hi alo omta a hi kum tina nei tur program thil ani ta ka wangin a half marathon bi ka hi ke ni na lo ti vele hi a tul thovem ti kha ngai to non le tura kan da tin lungphun siam ni se kan tia hunatan ar deng thoma hol borvela khwan ni se kan tia chumia chuan a mun ma kan la ti chiang lova a mun ma kan ti chen huna a design te po kan la en zui don ani tin mizo in fiam mi hlo thleng le sports council le Mizoram sports hrim ta na sul chu tu masa le mi poimo masa ho choi moi tul kan tia chumi tu chuan committee than pa din ani boka ma an la mek bok ani kum som nga kan pum lum hun tak April ni som ni sang ni som ni paruk a chuan voinang mai ni lovian alom na pui ber chu huap zau zok anei ni se chumi huna chuan kan chief minister hova man nge ni bok se ti in thu kan da nge a hei voina torch relay kan neya opening ceremony kan nei boka kan in buat sai dan kan du khop lo view mai the a mai ro chu a hon na chau ani awang hian sum da than kan nei bok si lowa chu tiang ani wang chuan sen so tlem theyang tur zongin in ro man na kan kalpui ania sports tak ta na sum man tur po kan nei lo laya a hon na vel bora lo in sen so vaka hi kan in thlashung ve ani
ชุตีไล่รอจวนตนน้ำมันสังตูนักันเสียชวดตาก Association สมทุมปลีเต้นกลุ่มขัดชูงา Golden Jubilee ทอมารีเกรงเทนตูรตานะอันบวชใส่ตูระคานอันเมดัลเล่ Certificate รอฮิจูอัฐันปางไอตัวสังนิเสละ Association ซุมปอดเทกลวินเทียรอจูทูกันดาดานอันนี้อ่ะเฮ Golden Jubilee ลมนะสังอาเฮียนเทตอบชวดลางอีละเฮทิลเฮียนราบิทาร์มินกายปุยเสละตีกันดูเลยอ่ะเต้นโหลดลินนะชวนนมจกกันในชาวเซลเทนตูริน Association เตอามิมัลลังพอยน์อันนี้ยังอ่ะ Sports and Culture Department สังเตปกันนี้ยังอ่ะเทตอบชวดลางอีละจุดที่ยังโหลดลินนะกันจันชวนตูนักกันทุบปุย Chasing the Dream กันตีฮียังตีไกหมดชวนกัน Dream มาจุกันเข่งอังตีกันริงกระตาจุมีอายลมนรกปุยเล่อารมณ์นรกปุยเล่โหลดลิงตูดจูลวินกันเสีย Mizoram State Sports Council ฟูลเจอร์โรเซ่กันลมเม Kan Secretary Bu Henry Silal Ron Kima report fill file kim chang tak min nei sakawangin kan lome kan program angin kan kal chho zelanga zo faten kan ngai san zai thiam em zoram chung mai po ni lo zoram pon thleng po a kan ngai hlut nula zoram chani zaya min oi turin ilo so mang u Love wants
Sula zoram chani a omoi tak manga zoram mi buite min oi china wangin kan lo me ole kan program to ta kan local le don to anga inauguration speech le Mizoram State Sports Council Golden Jubilee T-shirt tlang na min nei sakturin kan chief guest Dr. H Thatsanga iloso mangu Awan me lunga leng lom le when he Niro pui takanikatan kanzwaitan helaya kading thai mai hi kamu phak lo khania kamu phak lo re ma se kading miyawa kading ve tat pathian khongai nani voina duangin tun mangin thu soi te bo kan thiam to lo wa tin thu soi rei pe chu har sa to ku bin dai to niang balance aum to lo ma se cái chọc lầu tật hệ huân bối bộ tật mấy ở hiện mi rộn thu suộc hi cái lóm tật mấy vào minister te a commission thọc a council cái gì đó a council hậu tu gen col tu te khang song po kha amal main ka he do lo chewa hemi MP Mizoram State Sports Council kan chan la ya piang tong tu na hian din tir chewi la in khat ra yang ti ka ringa kum som ngo ni ta to lo chu wangin hey association le club sang kan chiara akim mang chomo somthum pali ania atan laya kan bai vai te reng nen avaro pui em ka ti ka kan lo man chu ni mai lo man dang kan bai se lo ming than te ro pui te ka khel bok lo wa Mizoram a thọ về nan a thần số về nan các cái lâu đi thầy to cái này mày anh em thế mày chú vàng yên với na a formality tất cả thiêu hành soi lệ anh em mặc cái túm chuông lâu cái lỗ mà hệ hôm na chú soi thế cái lỗ gì mình lỗ thế thì bố la thì kiếm lỗ thế phải lỗ thế bố mắng mà sẽ cái soi vết thầy là mà cái soi tôi bôi mồ nia cái hiệt chú cái soi tiêu ở đây lỗ in hiệt lỗ abu làm kha abu la cần chân hun la ya thì làm đã background thì mấy ngô chú Lem te ka hil don cheu ni chu tong mai se na anu wain ti zel don chu ka tel phato lo wa tu hi min the dan nia chu min si ga chon helai om hi in tel chewa tel lo bong khang lai ma de wa tel lo poi no mang tu na tel lo po tam ta ga no mang chung zong chung a chuan lom thu cái soya Mizoram mel thì moi tu mi de hiat lo khagan nia Mizoram ta na ding vekin nia chu wang na mal thu soi lom thu soi te po a har ka a thei lo wa voina ka soi hi in zawai huwa pa lom thu cái soi na ni ole sang kha ju go som sari parukha
kan hon ku mania abul te kan soyang o speaker kha kania speaker kan ilai kha August July kha vela June kha changin kan buai to ai zol ko le so kan din na ta chuan agwaning body khan principal po lo loin kan cherven hianin tum mai sela chu do su poi saum si lawa chana buai thak to mangai thei ni chuan chu kan nge nen tia chu tin na chu aro chuak tu po a kon vin ar te po kan ni boka mo ga phur mai chu pathianim ni soi zela nga ka tia ai zol college khang kadan din ta le night college in a chan chu a chul lu tu Mizoram buai ngong khania Mizoram buai na ngonga a chul na kha aron chau chuak ta ni Mizoram buai khan ka lo ngai to chu kan mi tom ngai te in pe te angin kan in pe thei lawa ma se ngai to na om ngona kan lo senga e khai kanu nau ti chu an ti thale mai amaro chu naga a hian en tir na thatak kan nei to ha independence ron hon tur chuan kan phut lun thei lawang kan phut sang lu tu gang ti kha ka ngai dan ni renga amaro chu ngai dan ni nak lo lom sia Mizoram tur ka ngai to man da tam lu tu kha la ya poi anu wa chui fe ngai tho fe ngai kun po du rei tur chu kan nun se tur kha nun suara sim bro ko nga da tiang kan kha ka rambuai a jon atel nge azui tu ne lo thei lo kami siam that kha har don bange mi zateli nan thia chu ka thei gel ani chuang lo wa khang te mai ba ga khan ala da ma te tan khan thil har ta ko mane chu chuan ka rel ru a ti ha le mai thina tu mo phur nge niang o tin kom thang pan ti ro se ti mai si jin ron si lo le ka ti chu wang sang kha zu som bruk pariat khan som bruk paruk ga ram boya som bruk pariat khan moral reformation mizo nun siam thapol ti kha kan din to ringut mai ni we me ka zo ta chu ti hlau represent pi mzp ka zo ta kan wag na sa ti tu reng mo nom lo a bo zo be Mizoram ma so na kha chol thap ma se kha ti chung khan kan om mai do na ni chuan kan chelu tu gang ti in mizo nun siam thapol ti kha kan dina pastor te engemo officer anuwa officer poi mo tak ten ni long ka soi long mai ang hun na dai lo wa chuan a chairman a khan min bang ha rama buai si a la om duai a rong kan bola a thu nei tu police lamani mo magistrate lamani mo a chu la piang kha kan belo ka kan hil vika chuan kan han ti ma se a so thei lo kan thi lo chau ani pathian min la veng aniang kan thi phal lo aniang thi lo in hey tun seng ka la dama la om tak ani ma se ti lo thei bok si lo chu min kan sel chuan ka ru bul kan hil chau ni chu chuan ram buaya chuan
hệ thiên hiện để duy nghe chúng ta tác soạn education để sport gì aman ruột tu ra ni hi lâu thì lâu khá hạ thà cái mà sốt măng xí rồi kan sốt phía và thỉnh thoảng ở unit kan nei thua mà sẽ ram bồi bồi rong lên har salutu chú tưởng chú anh ấy chú vang chú biểu bồi ruột cái chú han hệ thiên hi kan cho nên này lom na chang sia lom thu ril rutin lung ta ka soi chungin agal zel dan in pe chungin hoina hian in har tiang hian ka tiang sportsman ril ru tiang him discipline me chu tiang khom kan ni a thôi bốc ở salo chú vàng in với là hiện tu được bốc ở sao đều in nhị chuan in lâu thì lâu mấy nga thu soi top lắm à cái áo nga in đinh thế nga gần dần gần đinh nga chúng ta chuan soi đàn tu rồi tiếng nhân tiếng Mizoram State Sports Council cùng som nga adin na Golden Jubilee lom na abul chan na niya cùng khatatan in duang niin karinga Jumi zel chu pathian ku ta daila Jumi tan chuan jubilee lom na golden jubilee hon na kan ne yanga Jumi zo chuan Mizoram Sport Council katianga voi ni di soi rualang sang tul ro setin gut parin ding jungin mongin di rang teng sportsman kan ni kha I harang o chu bili lom nan ala te ne e mai ane be mai kan thei dok kan di si mal som tuin min ngai thiamang tu na thok me kal zel tur te minister roin pathianin min suai zel don ti po senga de la ole Mizoram State Sports Council Jubilee kick off good bengang play Mizoram Sports Council kan tilenga za kan zai dingang o Mizoram Sports Council katia zo khan sang tul ro city khap war divin ban jungla magan leganga sportsman takin discipline takin kawo Mizoram State Sports Council Mizoram State Sports Council Kalome chorole kan chief guest kan lome kan chief guest hi ngai shui na thil pek lan kan tua min hlan sak turin kan minister pu lal king lovamar kan some Tuna chuan Mizoram State Sports Council Golden Jubilee T-shirt tlang zarna min nei sakturin kan chief guest le kan minister kan president ni bok pulal nging lovamar ilo so mangu kan T-shirt hi arwala tlang zar tur ani ole an tlang zar chungin mi puite khawar takin kutilo ve ngang o
ole thil pakhati tur kan la neya kan sha cheu angin tuk in lama bongkon atanga aizol tennis court thleng recognized states level source sports association tele officials ten anlo tlan pui Mizoram State Sports Council Golden Jubilee torch chu ahun na tura da na hun kan lo mangdo na nga anti dan tur hi kan soilok anga torch hi kan president in kan chief guest ne na ahlan chhonga nga chumi huna chuan ahun na tura anda do na ni Golden Jubilee Torch hi Association Shang Ten Jubilee lom na hun an man na apia nga an ken kwal chin tura duana ni kan chief guest le kan minister kan lome ole tuna chuan kan program atoplam kan lo thlengta a vote of thanks lom tu soina min nei sak turin Dr. Lal Muchwaka Vice President Mizoram State Sports Council ilo so mang u MSSC Golden Jubilee Celebration Opening Ceremony local zong te kum khat dai Jubilee chi bai kabu ka cheu kum som nga min thlen tu kan huai tu masa zong te ne na po chi bai buk pa in lom thu kan soi boke kan khualian za tak Dr. Ace Thansanga MSSC President Masaber he hun lutoka chief guest aron ni hi ain me lea kan ngai lutak zet ani anni hi generation thum ama anen afapa puma thenga hi rongkal vemo rongkal tur khana insai buai ta dewani ange e kan secretary loni to le i puma puya tuna kan SPO generation thuma MSSC a kan huai tu te kan mitrang kai loni to annia kan kut ke masa te aro pui dang dai khop mai kha kan huangin kan chief guest kha achak to lo viawa kum somriat chuang han ni chuan khati kha ani to a amaro chu thu trangkai tak tak tha tak minron soi saka kapu I local thei khrim kan loma thu tha tak minron khila I kan changtlung Vainia kan opening ceremony hi kan changtlungin lom thu kan soi mol ani pulal hing lo mar sport minister zaom tak adik tak chuan tun ministry mai ni lo mizo politician zinga rising star kan nei tlem te zinga mi tling pha ania sports in kan chang hi van nei thakin ama hian Mizoram sport ama hian Mizoram sport hian be seina sang tak kan neya a hun chung a du thu sam phei chuan kan Jubilee chung ngei hian MSSC mun tur te po hi min champion pui ngei turin kan be seya kan be seina te po a lo tling ngei tura ngaila kutin beng phon mai te ang mun manei hi kan cha ka kan soya ani ho hian kan nei ngei donin kan ringa kan lom lok ani ti kha kan soi dua akai khuai na hnuai kan be sei po thui takina lo tling to a lo tling me ka kan Jubilee kal zer tur po member te Jubilee council member te kham khop min tlin puya min hlui nge turin I kan be se ani sar ichunga kan lom em ani ti kha kan soi ani pu Henry Silal Ron Kima council secretary zei tak mai ti hian phuin ka ria pian mangle mi chiao au konga ero Reverend Nizok om tak kan neya
มัธยในทราอัตโตเครมไม่บอก presentation เทียมบอกสิฮีอาจจะสวนระวังตีฮีเกี่ยกรินดานันนี่อะให้กัน stage arrangement เต program arrangement เตตุกินากันฮันเซเวลทิลซงอะค่ะอัมมาไงตัวนาจังเหลาชัวกันนี่อะกันช่วงเล่อะ council ตันเฮียนทิลเราปุยตักอลทกเจลังตีกันเบสเซียจุงะกันล้มเลนิติข้าวินเนียเฮียนกันสวยดูบกะนุลาโจรำชนิข้าอคัลตามุนเลมิโซเลลเตกันจังฟัวกันล้มคบไม่อะมาพวกขัดยังมีปุยติงซิงะอรุณใจข้าล้มเวทวังชั่วโมงกันติเดวันนี้ส่วน Sport Department ลำกันhow to เตให้บุมิงเตีย Director ฮวินวินเนียอันเมลกันหัวกันลมคบมายตูนบูรัวกันเฮียงกันโถหูนปอดคบมายกันตานเฮียนเทยโตบอันชัวเทยโตบชัวเซลตูรินเบสเซจุงินอันติโตซงอาคารลมทูกันสยาวินนี่ฮีลมทุสวยนะหุ่นเริ่มจ้างตักนินกันเรียลมทูกันสวยหมดอันนี้ Council Member สมทุมปลีกันอมาที่อจุงะเขียนโลโก้เนนั้นติดทับมายกันสเตจที่อมอยขบมายมาเสอันในตู้กันเนี่ยลมทุหันินขิลสวงตูที่สุกันโลมารอจูวินเนีย Council Member รอนกัลซงเต Council Association สมทุมปลี OB รอนกัลซงเต Golden Jubilee Bulletin ติโลติงตู้เตกันนี่วินเนียเฮียนเราเตลซงเตนเฮน่าลมถูกันสวยมีเดียละมากันทอปุยเตมินดูสักตูเตซงเฮน่าลมถูกันสวยบกะ Council เฮียน Officer และ Staff วินากันโปรแกรมตีโลตินนานะหุ่นเองมัดเซนตาโตลูบวยปุยโตตูเตอโลตินนตูระจังกายกงโลซาดโลกตูเตซงเนน่ะวินเนียเฮียนลมถูกันสวยลันไม่ปัลกันในตาอันนี้เล่าจวนอันเนน่ะพอลมถูกันสวยนี่ MSSC Golden Jubilee ลมนักเซลโลตินนานเซลเทน่ะโลตินเซลเทนาน Association ซงเตเทโตบชัวจันละตูรินกันอินโซมาจันกันละเมกะอันเตเพยส่วนนัสตะกินอันอินบัวใส่สวะข้างอาคารดูสักนั่นแหละลมปุยนะกันอินลานอันนี้ปะเทียนินหุ่นทาเลเทนามินเปีย MSSC Golden Jubilee ทวงตะกินกันจันเทียกุมขัดมาบักกันเนียเฮงตานโปเฮียนปะเทียนกันดีลเซลอปุยมงะกันตรามเล Golden Jubilee เราหินรัวเราฮีวันในเลอินกันเขียปะเทียนเฮน่ะโปลมทูกสวยมลนีอินจะไว้เฮน่ะดูสักนักลานจุงินลมทูกันสวย MSSC ฟูลเซลโรเซกะโลเมกัน Vice President Mizoram State Sports Council กันโลเมติคานกันโปรแกรมสู้กันเราเจ้าตาวุ้ยน่าเฮหุ่นมินหุดสัตเลไงปุยมัวเราก็ซงแต่จุงลมทูกันสวยทิ้งปุยเล่เมบวชใส่อันนี้มินสักวิกตูรินกันโซมาเจ้ากันโลเม